Bilang go. Ye dong sing lah kimun. Mare singnya ajak pulas barang jek pragat nagih nyagur tukang pijat. Tore sapo kadene. Ada doge jani bikas Torres ane melali ke Bali. Carut Torres muani neng ngoyong di villa Jalan Kayu Ayu seminyak kute. Mula jelema sing lah kimud maksa ngajakin tukang pijat menjangkut bareng ajak telu alias trisam. Mare sinyak milu menjangkut sepanan Torres tong ngamuk buin misi nagih nyagurin tukang pijat. Ketut Darmini ane ngelah usaha sepa kokonat nuturang. Kejadiannya persis di muka toko ne pas hari Minggu tanggal 28 Maret jam 2 saja. Sebelumnya ada karyawan villa ngelohin tukang pijat ane megawe di toko ne. Oraha kone ada anak loh ane ngoyong di villa makita mau pijat. Darmini lantas nunden tukang pijat ane madan mini alias Inul nutup ke pila lakar mijat man upah 100 tali rupiah. Neket di villa, Inul teng kejut nepukin sebuah ada nak loh malunan melalung ditu. Torres muani itu setengah melalung, subuh sing mabaju cuman ngangon jaler kolor dogen. Anehnya anak loh tuh jadi sing ngeling gerong-gerong. Sajan Torres muani sing lah kimud, marun nepukin Inul teko jeung perjani nunden Inul milu melalung. Pangenggal kone lantas menjangkut bareng ngajak telu alias trisam. Nepuk bikas Torres caro gitu, Inul langsung mulai mulih ketongos megawe di spa kokonat. Caro nak kalanan duren to Torres muani nyarag Inul nekat di muka tongos megawe. Si kauk-kauk buyen ngomong kasar apanya Inul balik milu menjangkut. Buyen kejapna Darmini teke pas Inul ajak Torres tu nu sedang megenggeng di muka toko. Itu lantas Darmini ngilonin Inul kanti ya bareng megenggeng ngajak Torres. Ulian sengitan Torres muani itu lantas nagi nyagurin Darmini setonden ya mencelep balik ke tengah villa. Buyen manine Senin 29 Maret membekal rekaman kejadian ane ada di HP Inul, ketut Darmini ngajak penyamanannya melapor ke Polsek Kute. Suwen nerima laporan, polisi langsung ngalih Torres ke villa Tongos Iyong-oyong. Arah pocol ke villa Torres muani itu subuh sing ada ditu. Karyawan villa masih subuh sing ada ane nawang hijau kaden ieu melaib. Kapolsek Kute AKP Agung Ayu Udayani Adi ngoraha lakar ngecek buyen laporan uli Darmini. Kapolsek Ayu ngaku konden man nerimo data laporan. Tim Bali Express ngelapora.